Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martongko mahita. Terima kasih matongtong isumbah kondur nami hubamu Tuhan. Bani panghidupimu panramotion apapakas somanemu huban nami marsada-sada. Mambain suguton Tuhan, boleh tetap naik marguguh. Buk ibagas malas nyuhur. Bani nasyoli pukah kanami horja nami si gano pari. Perlu bima marhiti tundu menama pasing ini. Atau tetap ham ura pepikiran nami. Masih tetap ibagas sondang haliharon ni hatamuhan nami. Mendelani kuluh nami si gano pari. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelah merapakon tongkon nami. Amin. Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyam marianan bani panorang sugot nyarion. Naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Tigapan si gano pari batta sa darion Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2020 ay tersurat bani buku Pesalmen bindu 80 siah ayat 2 na makatahon sonon. Saya doding konon kudo idop nihur ni Jehovah sadokani dokani. Pabotoh konon kudo hasit tonganmu marhite pamanganku marsundut-sundut. Papenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ongga dogelah kita menangar hata na makatahon sonon. Tene duma merubah sianuai langbe songon nahinan ay iya. Totunay maksud perubahan ijon lang pitah perubahan ahana ihorjahoni ahana iharusukoni atau perubahan hobi tapi lebih kumbani tene merubah dohoma age cara pandang ni pangarusion ni pasal perguluhan on anggo sadokahon iya saluju tapi dok kosisonari merubah ma iya atap ahape ilawan doha ganupan. Nah, bapenang nilongan ibagas Tuhan ang Yesus Kristus totu adong do na membahen ia merubah ai. Halani ai maningon do ipinday hita tong. Songonan niya puhon ni parpasalmen Daud ijon bahasa ya kuhon ni do ilobe-lobe ni nebata. Jana isaksihon do ai ilobe-lobe ni bangsa Israel. Anggo iya, doding konon ni do idop nyuhur ni Jehovah sadokah ni dokahni. Hata sadokah ni dokahni, sedo pitah janji atap bagah-bagah tumang. Tapi secara sadar, Daud menobut bahasa idop nyuhur ni nebata sing ongga merubah. Totu ibagas idop ngihur ay mahumani Daud mamuji ni bata mandudingkon idop ngihur ni Jehovah sadokah ni dokahni secara sadar homa songon na bata na tetap setia na tetap sirsir manramotkon guluh ni manjagai iya humbani musuh ni patorta-sotor sahon parguluhan ni ongga iya salah tapi isal puhon ne batado ay iidopi do guluh ni. Arti ni ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Alasan bani Daud lahu mandodingkon idop ni hurni ne bata ay ma. Idop ni hurni ne bata ay sendiri. Jadi rado ibagas guluton merubah kita. Hala ni bagas perguluhan tapi bahat tumang na merubah hasomanta, merubah ekonomi ta, merubah komani agi kondisi fisik ta. Ujung ni pemahaman ta pangarusion tapi masa hidup di hurni Tuhan gabe merubah. Nah, ijon mahape bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon ipapakai hita hubani dirita, sonay age ibagas uhurta.
lang mahua haganupan marubah na masa ibagas parguluhan taon. Tapi ulang lupa hita. Anggo panduding konon ta pasal idop ni hurne bata. Totap maay rosi sadoka ni dokahan. Jana na padua hon na ibahen Daud ibagas parguluhan ni dopak na bata. So naido humana ibahenon ni. Ibagas parguluhan ni. Bahasa sirsir do iya lah humanaksihon. Sirsir do iya lah pabutohkon. Sirsir do iya lah masahap-sahapkon. Sirsir do iya lah mamudah-mudahi. Pasal hasitongan ni bata. Hubani ginopar ni marsundut-sundut. Toto ba penang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Iba ni parguluhan ta sonari sonaha. Dong pe tetap semangat bata. Dong ope tubuh ibagas uhurta. Songon pengarusion ni Daud on. Bahasa tugas ta i dunia on, tugas ta ibagas parguluhan on, ay ma sonaha ase itanda ni umbata, itanda pahuputa, itanda ginoparta na lahoro, hasitongan ni nebatado tongon, napatalup kon hita, buhay mandala ni gulo si ganupari, napatalup kon hita, buhay mandayhon na matin, ibagas parguluhan on. Totu, napadua kon, maningon secara sadar do humani, isuan kon hita, ibagas uhurta, maningon pabutuh konon tado hasitongan ni bata. Hubani ginoparta marsundut-sundut. Arti ni ay porini PHP ni hita guguh makkorja. Porini PHP ni tetap tarsirom kita. Guguh hita makkorja, sedo halani perlu tumang bata. Arta ni dunia on. Tapi si hita manaksion bahasa maritihon ni hapok puton ta ibaga sorja ta ay. Ijay ma, ipataridah kita. Bahasa guguh kita makkorja, sihol pabutuhkon. Bahasa guguh na ipakihita lo makkorja ay. Ay ma, buah ni hasitongan ni bata. Buah ni hasityaon ni bata. Anggo lang setia na bata. Atap buy subuton ta. Anggo marpanorang do na bata. Makahulong hita. Totu. Ya hita pe humani. Sonay mahumani. Marpanorang mahumani. Marhosah. Kanay do. Tapi. Totap do na bata. Asa sonay mahumani hita ibagas parguluhan taon. Jadi secara sadar mahita. Isuan hon hita ibagas uhurta. Maningon pabutuh konon tado hasitongan ni bata marsundut-sundut. Artini ay maningon marasa gabi si partanggung jawab do hita. Parsimada do hita. Bani horja ni bata ibagas ngalaho manaksihon hasitongan ni bata diar layak ni bata ibagas parguluhan taon. Jadi puri di pe adong si pikir hononta, puri dong pe persoalanta, bani panorang on. Maningon buhay dah kita, bahasa, anggo na batasing itadikon kita, ibagas persoalan taay. Jadi ulang halani adong, utik na masa bata, gabi lupa hita, bani hasitongan ni bata, bani hasetiaon ni bata, bani der layak ni bata, na tetap bermudu-muduhon hita. Alani ay, tetap ma, dodingkon hita, idop ni uhur ni Jehovah. Rosi sadukan ni dukan. Jana sirsir mahita. Lau pabutuh kon hasitongan ni bata marhiti pamanganta. Rosi marsundut-sundut. Ay do ni rusukon ni bata. Marhitihon ni parguluhanta. Ipaso-paso ni bata hita. Iramot kon ni bata daging pakuntunduita. Ase. Tetap. Roh buhay ni halak na mandudingkon idop niur ni bata. Ase roh buhay ni halak. Nasirsir pabutuh kon hasitongan ni bata. Rosi marsundut-sundut. Ase sirsir mahita. Tetap mandudingkon idop niur ni bata. Pabutuh kon hasitongan ni bata.
Sa ganjang ni gulo taon. Amen martong kumahita. Ajari ham hanami tong Bapa. Ase ibagas parguluhan nami sing pari tungon. Langadong nabuhay malanglangi hanami. Laho manudingkot idog ni hurmo. Natotap marmudu-muduhon hanami. Mambubay hanami. Rosi mangarahkon hanami. Kasi manggulo tungon. Ibagas biar layak muin. Diyan na isuan kon hanami matungon ibagas ur nami. Happy na masaban nami. Tetap mahumahan nami sir-sir Tuhan. Lau pabutuh kon hasitungan mo. Bani nyombah nami pahopo nami. Rosi. Ubani. Ginopar nami nasiol roh ope. Asisunin matungon Bapa. Lambin buhi halak na manaksihon guran mo. Na manaksihon abagalo ni kuasa mo. Na manaksihon idop ni hurmo nalang marpusain. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jala marapakon tongko nami. Amin. Para sabat taganupan, selamat pagi. Andoar matongon ahaday ni urja honta sa ganjang niyon. Gabi duding tamaay. Gabi hitit tamay laho pabotohkon. Idop ni hurni ni bata. Hasitongan ni bata. Nadumma manugunuguhita ibagas padala ni guluta si ganupari. Salom.